Kakva majica nandeska, moša? Luda majica, nije loše. Eto, evo nas sviramo ovdje na eventu za kvalitetno udomiteljstvo djece. U Peščenici u Zagrebu. To je to. Bok. Idemo na tonsku probu. Jako je lijepa dvorana tu. Evo ekipa, kako vam je bilo na gigu? Nice. Wow! Kako te je bilo?